айыры, тоғындан мал болсын, денсаулықтың бұлағы, күлкекенің билінжін, қайғының мұңын сен қапаланбай күліп жүр. Денсаулықтың бұлағы, күлкекенің билінжін, қайғының мұңын сен қапаланбай күліп жүр. Kırgız senin var olsun, kırmızı bolu yoldaşın, kırman polardan olsun. Densalıktın buları, ülkekenin bilgin, kaygının nurunu sen kapalanmay gülgün. Densalıktın buları, ülkekenin bilgin, kaygının nurunu sen kapalanmay gülgün. Азыр туғандар, мен өзім өлет шығып концерт алып бара берсем болады, бирок кийинки муундарга дагы бул мүмкүнчүлүктү берели, биздин кийинки жаштар дагы өссүн. Ошон үчүн мен бүгүн сиздердин алдыңыздарга чыга турган жигитти айтып коеюн. Ал жигит жакында Ош шаарында болуп өткөн кийинки муундагы жаш куудулдардын фестивалы болду. Ошол фестивалда баш байгени гран-прини жеңип алган жигит алдыңыздарға шықмақшы, немесе бір жақсылап қол шағып қойсаңыздар, гран-принің иесі Ильяс Ағыбайұлы. Конферансье, ончы, өрші, өді. Шоңғы болған құтмандық ұшуа кешіңіздер менің ұрматты айымдар жана мұрзалар, ардақты мекендештер, аталар, мейірман әнелер, ағайын туған жеңілер, мөлтір бұлақтатына қай қарындаштар, жана бозулан бойдық инелер. Анда месағай, ұшыл біздің революция қанты мінтіп, 7 ай өтіп кеттір, революцияға қатышқан қарман, артистеріміздің, өнер постуларымыздың бүгінгі ыңқылапқа қатышқан қарман, біздің елімізге арналған чоң программадағы шоу концертімізге қош келіпсіздер демекшіміз. Шаңындаңа құр чалған елдің дой залында бірінші жолы туғандары қатышып тұрған чағында чоғылып келген екенсің чоң кичик жашың дой қарыңда ертеден бері қарата қарасаң ечем болып тамаша жанатан бері қарата жақшылы болып дой тамаша Елдің барын байқасам қуанып тұрған чақ екен Қудылдардың аябай бүгін сұранып тұрған дой чақ екен Күлкіменен елдерді күлдіргіш жан бұлағауыз Бүгін суғарып тұрған чақ екен Омал төкмөл замандаңа кедің ош қиыш авалда Кегесте көңіл açып бір ұшыл күліп бір қалған жақшыда Күліп қалсаң адамдар жеткенде болот бақтыға отырғандардай тақтыда Анкенімдің себебі күлкі жанды тазартат Күлкің адамдың барын дой жашартат Демесең амантай деген балаңар алдыға шықтың ой қараңар Атайын екі осырда бергін деп чақырып келген бұл жерде жамбыл деген дой аға бар Мұнаң ақ қалпа қырғыз елінде Алато қырғыз той төрінде Қудыларың ас болған сақталып қалған көңілді Айтпасақ болбойд қырғыздың ұшылы таланттар жөнінде Анкенімдің себебің атағы кеткен дойдалайға Қудылдардың пашасы кечеки құйры шуқтай дой адамда Болбоса бек назар менен аржаға Белгілуға қырғызға қандай чаң ойын салғана Ар бүрөнің тарықта туғандар алатодой салмаға Болбоса кеченің өткен жақында Ошол қудыл болғандой башында Небір сөздерді тау айтчекен келбей тұрғандой ақылға Ошол асан құл қудыл атанын көзін көріп той қалделем
Köpçülüktü güldürgön özün görüp doy kaldı elem. Oşondoy atalar ötkön Kırgızstan, artında kaldın izleri. Alardın kaldın artından ayabay çoğundoy işleri. Anan karap oltursak ne bir kaymaktarın doy tizmeni. Azırkı geçti baykasak keldi bekte kudul var, keremet bolgon bizdege. Anananın arkıcağında, özköçe jakşı görüngön önördün eldin doy savında. Buna Jambul degen ağabız, tegeste tamaşalap doy alabız. Jamanda bolsoň ağabız, jakşysın kaydan tababız. Jakşakandı bergindir jaldırap kimge barabız. Ankeni Kırgızda bir gep baragı, jakşısın aytkan jaman dep. Özgöçe Jambul ağanı men ayabay sıylayım doy adam dep. Ankeni dayım ardayım, eldin aldında jürgön doy ağabız. Özüňör dele bilesin önör jagın karaňız. Keçe 24-nçün oy martında, Akkalpa Kırgız kalkında, alamga ketken dankında, bolgon kesteň inkılap, elde boluş üçün doy ıntımak. Uşunda eldin jürgön aldında, uşu Jambulda okuşuşdoy ağabız. Oşonduktan tuğandar, atuulduk jakşı joldorun Kırgızkan aytıp toy kalabız. Önörlülerden ardayım, salımın elge doy koşuşkan. Uşular eken ardayım, eldi gülkü menen tozuşkan. Bolbosa turmuştun jaman jakşı jaktarın, elimiz kayda vara jatkanın. Barısın gülkü menen karası, çağıldırıp doy turbayba. Uşulardın tuğandar jakşılığın doy ırdayla. Mınan o mal tökmöl zamanda, oylosa hazır kanday abalda. Kırgız elleri çınında, başkaça bolup dilibis. Kebir geçte jok olup, elim bara jatat tilibis. Ulut kılgan uluttu, til ekenin bilbesek. Urkubu sulu eldirdin, bir ekenin bilbesek. Teyzi geçeki toktogul kalım kul, kim ekenin doy bilbesek. Anda gelgenin uşul doy bir gesek. Yenilerdi gep kıdı elim gerek, enne tilbezevi. Dağı baştaldı mı topalım? Men sende akmakты көргөн эмесмин. Bular uruşup ketdi. Ne oldu sizlerge? Bir yerde kanser жүрüp atat, tuğanlar. Dağı koňlarda 3 ay murundagı sizlerdiki, 1 yıl murundagı sizlerdiki kız uçuňlar. O mına Tuş yaşayabızbı? Bular uruşup ketdi. Buduldavaj bir-birden aytykbaçy. Ne oldu özü? men komandirovkadan geldim. Komandirovkadan gelsem, ayalım Anam. meni görüyle kıypıcıkta başladı. Gözleri, özü yüge batmaya kaldı. Men darı bir tekenim olganын bildim. Çat, kana, kim dedim. Uçuktaydı, kıypıcıktaydı. Sert divanın aldın karadım. Divanın aldın karasam yok. Yok. Şkafın için karadım. Yok. Kana dedim. Terödönü, ştorun açtığındağı yok. Arı arasam aynektin tüyünde, mınalı su olmuş, tursasam kaç para tuttur. Bana ben 20 şurada gelmeyken, kuş kaydan fayda olduğunu bilmem. Sağ havadenlikte aldığındağı, terödöden mınalı vurdum, boldu. Şu. Siz mi kızınızı şu çıkarıp atarsın? Canın çek. Men degen oğru atam. Men oğru atkanım üçün. Ormasa zaman bir ödünüyle Türksaçan çıkıp çıkarsın. Men oğru. Kanday olur mu kanal? Vraç aytdı. Erken menen Türksaçan çıkadı. Ben günde çıkan, stadyonda yekaylanam, parkta aylanam kayda. Bugün, geçe, şu donda aylanıp kaldım ne de. Erken menen. Donda aylanıp yürüp ketosam, erken menen tanlama. Şarak edip, teriz açıldı dağı, 4. etajdan bir de gelen kulak verdi. Ben ne kendi olsam bile gelip putka deydi de bana da oturup. Ben seni sotku varım. Burası da etti, bu cesirmancı. Bir de kovuldu. Kırar. Yok, düşündüm. Şöyle kaltır var. Yok, hız için toktatmayın mı? Neyle ekonomizlerki sebep teken. Ama o kışpay alan kartoşka kokusundan bunu ne götür edem? Ne hız için oldu bu? Bu kan ne yetişmedi? Yakında mı görüşüp etmedi öyle oldu? Şu men haladinlikten içinde otursam bile. Vardı kime bir yakta durmayın be. Toktatmayın.
Neyli bul uruşuңarga түшүндүk. 3 ай мурун эмне кылып аттыңар эле? 3 ay murdağındagı uzup koyalım. Sizler kalış bolunuzlar. Tuğanda sizler de kalış bolunuzlar. Ar 2 gündür 3 ay burada ben uyda televizyon görüp divanda yazsam eşik çırılır kaldınız onu. Amen eşikte açsam öyle nomeni tutsam Türkiye götürdü. Türkiye götüp var mı İspanya'ya gidip. Hayır çık öyle mi? Beni yapıyor savap etti. Turamayız düşük ola. Turamaz da. Ne savaşınız? Макулдан Мындай. Siz айтыңыз. Сволочь экөөбүз Кошта турабыз. 5-нчи этажда. Так. Мындан 3 ай мурда. Күндүгө түнкү саат 3төн баштап менин кулагыма хороздун кыкырганы, тооктун какырыктаганы кула баштады. Күн сайын менде уйку жок. Күн сайын түнкү саат 3төн кийин хороз кыкырат, тооктор какырыктайт. Мен бирдеке болуп мында ойладым. Туура эле да. Анан бакчага бардым. Бардыңыз. Болмоду. Кожосуна бардым, табыкка бардым, молдого окуттум, болмоду. Түн ичинде кайрадан хороз кыкырат, тооктор какырыктайт. Мен ойладым, эми ичинде жинди болуп калган экен дедим. Анан психиатрга бардым. Психиатрга барсам ал мени текшерип көрдү дагы, кагаз жазып мени жиндиканага барып дарыланып келиңиз dedi. Туура да. Мен 3 ай жиндиканада жаттым. Дарыландым, чыктым. Жакшы. Анан келдим үйгө. Endi uktayın деп мен кутулдум dedim. Yattım ustadım. Түнкү saat 3'te kayradan menin kulağıma horoz kıygıra başladı, toğuktor kakılıktay başladı. Men kayakta da izley başladım. Кайра жинди болуп калды. Akırın izledim, kayaktan ün çıkatat. Bir maldım ünтү izlep gelsem, mınalı svoluştun, duanı jaktanın bulup kaldı toğuktu kıygırgan. Ben televizyon Ben sat çıktım, barın soğuktu bastım. Bulaşkan mene çırkan boyda ben spalina girsem, Vol svoloç 5-nji etajda spalnada toğuk bağat eken. Em ошончо ыңкылап чыккылап, бул жерде концерт болот. Бул кошуналар ар 2 күндүн биринде ушундай да ызы чуу туугандар. Туура түшүнөсүздөр. Дегеле булардын үчөөүн тең жанагы байке жатып келген 3 ай жатып келген жерге 1 жыл жаткызыш керек буларды. Булар күндө эле ушундай. Ушул залга кантип чыгам деп ойлоп жүрсөм мына ушул 15 жылдан кийин мага уруксат берилди. Кенен кесир ырдагынга. Эми сиздерге жаңы ырдын жүз ачарым. Тургунбек Бекболотовдун ырына кайлалуу. Ошонун жаңы ырын телефон бурай берип деген ырыңызда берейин. Батчыдай өмүргүнүм, Будайга жетиминим, кыйналып турганымда, жанымда жоксуң бүгүн. Келсе деп бирөө жарым, денем от менен жалын, түпкүчтөй түйүлгөндө, жанымда жоксуң жаным, жанымда жоксуң жаным. Жолумду карай берип, келсе деп самай берип, жыртылган бүтүмдү кайталап жамай берип, телефон бурай берип, ар кимден сурай берип, жүзүлгөн үмүтүмдүн учугун улай берип, чарчап кеттим, çarçap ettim, çarçap ettim, çarçap ettim. Kahvekten nelesin bir, kaçıra bilesin bir, kanırık tütüp durak, kayırılıp kelesin bir, sezimdin öçüp nuru, suyunun getip kunu, jandalbas uşul jaşo, janıman ötüp duru, janıman ötüp duru. Saparım garip arat, sağınçım arıp arat, bütünüm bütünüm, yüreğim dalıp arat.
Telefon burayı verip Argimden surayı verip Üzülgönlüm tümdün Uçuğun olay verip Çarçadım ben Çarçadım ben Çarçadım ben Çarçadım ben Çağ vermezler, ne toktop kaldınızlar? Salamatlar hurmatly telegörüşçüler, Kırgızstan televideniyesi özünün keçki көрсөтүүлөрүн улантат. Азыр программа окулуп бүткөндөн кийин балдар үчүн энеңдин коросунда жүрөсүң аттуу мультфильмдер. 17 saat 20 минутада окууга арналган телевидение, мында сиздерге метре сабагынан 3 бурчтук кантип 4 бурчтук болду деген темадагы лекцияны алат. Saat 18'de жетегизден келген букалар менен таанышасыздар. 18 saat 40 minutada mine var, suмкаңызда mine var деген телеберүүнү тамашадан алып көрсөтөбүз. 19 saat 10 minutada Кытай эл актёру Жекижан менен Кыргыз элине белгилүү Куудул Жамбыл Камчылыктын жолугушуусун үзөңгү куштан алып көрсөтөбүз. Saat 20'da адаттагыдай эле жетиген маалымат программасы. Бул программаны атайын кабарчыбыз Мырзакул Маматалиев алып барат. Көйгөйлүү баткен окуясы бир эле Кыргызстан эмес, коңшулаш Өзбекстан мамлекеттерине дагы зыянын тийгизбей койгон жок. Кыргызстан куралдуу күчтөрү тарабынан жөнөтүлгөн мамлекетибиздин 6 танкасы 3 ай, 4 ай дегенде шашылып энтигип Баткенге кирип барышты. Ол танкалардын бирөөсү Ноокат районуна кире бергенде бир жеңил автомашинаны тебелеп кетип, ошол жерде залогто калган. Азырга чейин мектеп окуучулары ошол танканын айланасында бекинбече ойноп жүрүшөт. Madani жаңылыктары, мына өзүңүздөргө белгилүү элдик өйүсүгө 7 ай деген концептке биздин качып кеткен президент мындай деп сөз сүйлөдү. Urmattуу mekendештер, урматтуу калайык калк, мына мен сиздер менен ушундай татынакай залдын ичинде маңдай тескей көрүшүп отурганыма аябай кубанычтамын. Анан эми өзүңүздөргө маалым, мына мен ош жергесин билемин, ал жер тарыхый, маданий, рухий, өзгөчө диний жактан аябай жетилген элсиздер. Мен мурун эле тоого жакын аймак деп ош жергесин тоолор менен көтөрөйүн дедим эле. Анан аялым Майрам айтты, кой тоолор деген чоң, тоолорду көтөрөм деп бир жерини орутуп аласың деди эле. Айтып түшүрүп койдум. Анан эми мен ойлоймун, мына ушул мага окшогон, Жамбылга окшогон келдер пикет тополон чыгарышып, акырында мен ак үйдүн аркасынан качып кеттим. Чындыгында мен Кыргызстанга дагы бир 5 жыл иштеп берейин дедим эле.
Kırgızistan'da bir jolu oturguzmay ele jatkızıp keteyim dedim. Aksakal endi şunçalık kelip kaldık. Geçiresiz şu el karap turat özümüz. Görüp turasız bir şimdi ırkap vermeseniz bolmay kaldık. Ha şu yerde mi? Oğlum, siz de ayvay sağındık. Uyan temiz aksakal. Bir şingil taşlap koysanız yani. Murunluk basa da yemi uğu alsa demde elde. Esprilerden. Sağınganda bir gelermin, sargayganda bir gelermin, Alatonu görgön. Sonra ülen konuşsam ama ben birlik evesidir kesin de konuşsam. Birlik kesin. Birlik kesin ha ülen konuşsam. Size yani birlik kesin. Ben final bitti de geçiyor kadar birlik. Ne kadar ödüler. Birlik geçiyor. Ketmesi olma kaldı. Birlik
Ne de otasın? Ne? Birlik kesin diyor orada. Yeldirek diyor. Ne? Birlik. Ana yeldirek diyor. Koy. Ne kılasın? Sen triliğin var mı? Var trilyon. Tanesi var mı ona? Kaçan burası şunday iş kılasın? Bu koyca atenenin bakçım ne kılasın birlik menen arılaşıp sen? Birlik kes. Ketsin demet hiç kime. Koy ne kılasın? Yeldirek diyor. Yeldirek kıyına kazıp yeldirek göğünde yok buna. Rusya ketler böyle oturuş etmiyor yeldirek. Az pasportu onda bardı ketip koydular. Gel olup yelde bölüp jarganın turu emas da sen işin kılaversen pasportu menen işin ne sen özü bir jerde işteysin mi? İşte iş yok da iş olsa işte. Oca hiç cumuş yok bundan birlik kessin. Buna kılsana bu mızrak Hadi limonun sıra bardak ediyor kesin ya. Ketsin be. Kesin abi. Bana? Kesin. Koy onda Birlik kessin. koy da otam eyvallah koy işin kılsan ama nizam çekinde olsa gerek var yok. Hangi nizam çekinde olsa? Özün pasportun var mı? Pasport şu çok bolu da bozum enden gitti mi orada? Baba bunda iş kılış için bunda bir yerde registrasyon yapılsın gerek sen. Anday bu. Ben onun çıkası bitkende registrasyon Koy ket koy boy. Ben gitmem. Gittiyse git koydu ben özümü birazdan program ediyordum. Kessin birlikte. Ketip kaldı otam koy bana ketip al. Ya yerler final bitti. Düşünsene de. Asakal be. Hazır kızı asakal. Gel. Birlik kessin ha. Onda. Kanda elmas. Birlik kessin. Birlik kessin. Yeldirek diyor. Tanesi mi şu bunlarca gitti? Yok ha. Bazı dayanmışınlar da yerde böyle carıp vazgen oğlum topulan kılıp utat. Kesin. Kalka gitti. Turağı zaman жақсы olup utat. Nesi? Çatağı yok. Turağı. Turağı. Aytayım siz lan. Elge. Bana asıkan aytmayın. Ya bu zaman şunçalık bulat. Buna biz zamanlarda gördük. Sen kımurun kınanan vakında biz de koyda kılıp pahta tergen alpıratalar. Koyda kılıp çöğün organ alpıratalar. Hazır buna cer desen cerdi berdi. Koy desen 2,5 milyon koydu berdi. 2 ay üstü soyup cep cirgadık. Hala buna şunday zaman kaçan bolgun. Kazakistan'a git hala. Girmeye koy çok oldu. Rusya'ya var. Anam birinin ayağını Rusya'ya koyup hala sen kal. Hala sen kat ayağını kalat. Bana çakar mı? Oy bunday zaman bolgun emez. Dejür çala gelsin sen. O sakalını öptüm bu kere dejür çala gelsin. Ne de vadasın? Dejür çala gel. Oy bana karakter dejür. Buna biz gördük. Biz ilgari Tozga düşüşsün. Sen kaptı vazalda biri tevelep buna butlarsın lan. Ha, hazır buna mahsus tutacır. Öz bir yaşına. Hem bunday zamandı bunu kuday verdi mi? Aman hakeme. Birlik kesin. Ben onunla çalacağım işim ben. Birlik kesin. Birlik kesin. Birlik dikkatle. Görüyorsun az birlikte çek. Bana. Birlik Sen. kesin. Birlik kesin. Abi buna bana geldi. Birlik kesin. Kanday. Birlik. Buna bana Ankara. Birlik. Anlaydı bu. Birlik. Cinnilik kılıp utat da bu prosto. Elde bölüp ova. Yarım. Ne de öyle çekil o da? Yok birlik kesin diyor tabii. Oşanda aldın. Birlik kesin de ne? Elden ayt öğretmen. Sen bayağı artist bile mi? Dağla kamallarsın mı sen? Yok o zaman birlik kesin diyor tabii elde. Birlik mi ne işin de trilyon. Sen bak. Nasıl hayır kondu sekin. Kondu. Жақсы қылды. Ушуну көрмөгөн өзү. Тур. Өзү onu turup. Bundan da hoşunda olasın. Rahmat. Yok bunday zamanda ha. Buna kara kıla. Bu bir adamın tüşüne girmeden zaman boşu da. Birlik gelsin. Birlik gelsin. Ne olacaksın böyle? Birlik gelsin. Boldu. Koy. Yok. Çakıran bir daha. Birlik gelsin. Birlik gelsin. Birlik gelsin. Birlik gelsin. Birlik gelsin. Lan katı kılan demek lan. Uşup. Bonçay. Devamlı geliyor adı neyse. Hemen yeter gel olacak adam. Birlik gelsin. Benim gitmeyiz bana bak gitti beni. Şunlar ola. Söze gittik oraya. Birlik gelsin. Çık. Bizim de kalacak orada. Senin de kola diyorum. Görmeyin. Esnaf hep şey başladılar ya. Oturum yaşa.
ket kalaylığa. Ketaydı be. Ha biz daha demel aile mi? Cırgadık buna ketti. Boşan aytam da. Gülütü pürütü. Korkma yine beni. Birlik keşkere. Sen böyle bu he. Birlik keşkere. Birlik keşkere. Andaysın ha. Birlik keşkere. Lan bu basın. Birlik keşkere. Yeter goyada. Hadi buna aytın ne lan? Bırak basta goyada etten. Balığa çek. Birlik keşkere. Çakır sandan çakır. Spesnazı çakır ama. O zaman çakır. Keşkere de getir. Gel lan. Kal bula. Hey aksana sinepmanız. Vardı. Ne azamatlarım. Jaksın akıllı kardeş. Bunlar yaptırdın sen he. Oy bu burunka birik yügüzüp bitti de. Ova. Koy desak bolma yerdi verip koyup. Haydi elmayız diye traktörümüz yok. Diye cam kap, sanarka yok. Oy tadı cevap böyle vardı. Tura. Oy hayal ol gitken boydan resadan gelmeye koydu. Tura etas. Hala bağır ettikler boydak. Ne olmuştu? Taza kuruttu olmuyor. Buna bir jaksı olmadı sonra kaldı. Haydi ne palvanlar. Birlik aksana. Birlik neyle biz kestik. Ana gitti. Jaksı oldu. Jakşı oldu. Adamat ana. Hareketlilik getirdik aksana. Ana. Rahmanlar. Rahmatı kız. Biz ne olayla? Sen de var öyle birlik ketti. Birlik ketti. Buna birlik ketti. Sen gitmesin bu takım. Nereye otasın he? Ne Ve yapalım? sen geçsin nereye o? Ketme etmeyeli. Neye gitmek? He sen. Birliğin önüme öneri var. Evet, Geldi getirirdik daha Sen iş kılıçtı bilgin. Birlikte biz biliriz. Bu Hakan'a arkası var bildin mi? Hakan arkası var. Birlik ketme etti. Doğru. Ne? Başaran ara. Oldu de biz başka ararız. Sen de. Hey elde işletini ara. Gitme. Ben tavır çalma. Sevgilim,
Мына тугандар, бизде Бишкекте Кыргызстан оңондору деген радиобуз бар, билесиздер. Ушул радиода ар 15-20 минут сайын 3 теректин 3 кызырдаган эштеген бейт Кыргызстан оңондору деген ырды угадасыздар. Ушул ырды мына Россияга кетип аткан кыргыздарга деп. Көчүп кетти Россияга толгондор. Ошолго дейм кыргыздын жоголгону 5 жылда 10 жылда ала тодо эл калбаса кимге арналат Кыргызстан, кимге арналат Кыргызстан оңондору. Ош өзбекче, чүй орусча болгондору Алатого Кытай түркүн толгондору 5 жылда же 10 жылда эне тилди унуткарса хор болот го Кыргызстан, хор болот го Кыргызстан оңондору. Бийлик үчүн бел ашып долондорду качып кетти кыргыздын жолондору 5 жылга же 10 жылга Бакиевди шайлап алса зор болот го Кыргызстан, зор болот го Кыргызстан оңондору. Мен болсо, мынау революция деп атабыз. Бұл ошол революциянын башталып кетиши эмнеден болду? Ушул жөнүндө айткым келет, бул шайлоодон болду, туурабы? Шайлоонун шайтан оюнунан акырында келип революция болуп кетти. Шайлоодо бизге жанагы биринчи жолу маркировка деген дап келип киргизип, колубузга жанагы біз тегизип чачып, бюллетень берип, бияка киргизип, ушуну киргизишти. Эми максат эки жолу кирбесин деген ойда. Бирок биздин кыргыз элибиз андай гана барбыз. Биз деген аябай ойлоп тапкыч элбиз да. Колубузга чачып койсоң унчукпай отурбайбыз. Биз сөзсүз бир белени ойлоп табабыз. Себеби дегенде эртеге шайлоо деген күнү мен көпчүлүгүм менен колдорун акырып, вазиринден сүйкөп коюп, жатып эрте менен туруп барып, шайлоого бюллетенди алып, колунда чачтырып келип, бияка чыккандан кийин акырын вазирин ачып коюп, кайра кирип чыга берип, чет элдик наблюдателдердин башын айландырып тастадык бизчи. Анан эмне болду? Анан тополоң болуп кетти ошодон. Мен ойлойм, эгер ушул шайлоону мага бергенде сен өткөзүп бер деп. Эч кандай тополоң жок эле, чисти кыргызча шайлоо өткөзсө болот эле. Ал үчүн миллиондогон доллардын кетиришин да кереги жок эле туугандар. Мисалы үчүн шайлоо өткөзүш үчүн ар бир участкага бирден балта алып койсо да жетишет эле. Кадимки эле кыргыз балтасы чоң 5 сомго курчутуп коюш керек. Анан бирден дөңгөч коюп коюш керек туугандар. Бүттү. Шайлоого келдиңби? Бармакты кой дейсиң, болот. Балта менен ооба. Эми бирөө бокойчу эмес. Анан кийизди күйгүзүп коюш керек. Шак кийинип баса коебуз. Дарынын да кереги жок, көрдүңөрбү? Барды кыргызчадан. Бюллетенден алабыз, бияка киребиз, таштайбыз, чыгабыз, болду. Дагы кирип чыгасыңыз. Эмне кирем? Кайда кире берем мен? Болду кирип чыкпадым десиң, кирбейсиң кайтара. Туура? Анан канча голос алганыбыз үчүн бюллетенди санаштын кереги жок туугандар. Бармакты санасак да чыгат канча голос экен, туура? Просто баягы ит көтөрүп кетпеш үчүн бир адамды кайтартып коюшуңуз керек. Ит мышык көтөрүп кетип калса, голос жетпей калышы мүмкүн да, туура? Анан тазик толгондон кийин апарып мешокко салып байлап коюп, дальше отура бер. Шайлоо бүткөндөн кийин алып барып төгүп алып туруп санай бересиң. 1 2 3 4 5 6 7 996 бармакты отура, пожалуйста деп. Көрдүңөрбү кандай таза шайлоо болот да. Анан баягы экинчи тур болуп калат го. Вот экинчи турда бул аябай керек болот. Мисалы үчүн экинчи турда Эшматов менен Ташматов чыга турган болсо, прямо эле жазып коюш керек. Эшматовго бармак, Ташматовго сөмөй деп. Келдиңби кимге? Эшматовго сөмөйдү кой. Ооба. Сенчи Ташматовго бармакты кой. Бүттү. Эч кандай тополоң болбойт. Десем, Жамбыл айтат, Рахман буга дагы биздин эл бир белени ойлоп табат дейт.
Кантип десем айтат, ой тоот да. Мисалы үчүн баягы балта менен чаап атканда азыраак чаап коет, кичинерээк чаап коюшу мүмкүн дейт. Эми чапса деле болот, ошондо бир голос санай беребиз десем, жок, мен аны айткан жокмун дейт. Баягы голос жетпей кетип аткан билген оппоненттер барат дагы кичинекей балдарды чогултуп туруп, сүннөткө отургузуп, жанагыларда келип эмнеге деп кошту жерде мындагы дейт. Анан лабораторияга барып отурган бул каяктан келген далилдер дейт. Өтөгөндөр бул биздин трагедиябыз. Мен баардыгыбыз жакшы билебиз. Мына ошол парламентке депутат болом деген чындыгы кыргыздын таза жүрөк, эл үчүн иштейм деген жигиттерибиз акчанын айынан өтпөй калып, акчаны кандайдыр бир жолдор менен таап алгандар парламентке келип алып, бүгүнкү күндө мына ушул кейипти кийип отурабыз. Кудай буйруса ошондой таза шайлоолор боло турган күндөргө дагы жетербиз. Кыргыздын ушул элим жеринде иштеп турган балдарын депутат кылган күндөр да келер. Ал эми бул болсо азырынча тамаша боюнча калсын. Кайф заман, кайсыл жакшы, кай жаман, калкың өзүң талдап көр, эл башында кай заман, какшык менен айтканыңа кайф заман, кайф заман, кайф заман, кайф заман. Калаадан айтсак казалды, Бишкек шаарбы, базарбы, элестетет баскандан ай көчөсү бүт базарды, төрт терезең, төрт дүкөн, клуб киноң азайды, базарда окуйт балдарың, жан дүйнөсү кашайды, карга кылып барчыңды сен тулдул кылдың такайды, көккө кантип көтөрөм, жерде жаткан масайды, минте берсе бул замана чимолорду жасайбы, булуруну кыркыраба бермек болду сазайдын. Ал эми шаар ичин карасак, көңүлдөрү чөккөн көп, түндө калып тонолуба көз жаштарын төккөн көп, дардалактап дайны жок, дардис болуп көпкөн көп, атасындай адамды алжырата сөккөн көп, автобус менен базарда чөнтөкчүлөр чөптөн көп, жалгыз жарым кыздардын бакка такап өпкөн көп, ал эми элет жерин карасак, өлөрүнө карабай өпкөнгүзө тепкен көп, кара куурай ушалабай шалаларын чеккен көп, тар заманга чыдабай ууру болуп кеткен көп, бектеринен зектер көп, айта берсең айылда бүтпөс тастан кептер көп, бир коктуну талашып, ага тууган сабашып, иштүүсүнөн ишсиз көп, 30-унда картайып, тиштүүсүнөн тишсиз көп, саамыйсыз айран жок, самапалсыз сайран жок, саяктарды самапал жемип алган кез экен, чүлүктөрдү самапал келип алган кез экен, таластыкты көчүккө тебип алган кез экен, оштун көзүн самапал болуп алган кез экен, губернатор кыргызгана болуп алган кез экен, сормосостай жаштардын соруп алган кез экен, ичкилик менен шаңданган түкүрдүм ушул салтына, качан бир Куран окуйбуз, самапал деген неменин таш чоргонбос тарпына, кайсыл жакшы, кай жаман, кайф замана, кайф замана, кайф замана, кайф замана. Эки көздөн каныңды сыгып жаткан замана, эки бутту бир кончко тыгып жаткан замана, милициядан рекет чыгып жаткан замана, жетимиште чалыңды сен желкелеттиң замана, эвин тапкан сүткорду сен эркелеттиң замана, пенсионер кемпирди мусорканы чачтыртып темселеттиң замана. Карманас урпагың соодагер болду салпайып, аялым бизнес жасайт деп, эркегиң үйдө шалпайып, антартип чөнтөгүң аяштар ыйлайт тамтайып, карыларың кайрычы, үйдө олтурбай балпайып, чоткий заман болот деп, ойлонбостон хайлаппыз, кара кезек экен деп каргышпай эле чайнаппыз, кайран курубуз, келечектин унаасын кырды көздөй айдабай, кыркты көздөй айдаппыз, маданият дегендин маанай сууп майнапсыз, өркөрөсү көркөмүн кокосун жулуп жайлаппыз, улуулардын сөзү эле, кыргыз соода кылганда кыямат болот дече эле чыга турган көз эле чыгып кетти, өзү эле чет элдиктер жылмайса биз күлө берет окшойбуз, үңүрөйсөң аларың биз үрө берет окшойбуз, эт менен челдеп өмүрдү сүрө берет окшойбуз, күн жардамга сүйүнүп жүрө берет окшойбуз, тияк десең тиякка, бияк десең биякка, тепкилеген топтойбуз, туугунуп тутуп манасты, эмне үчүн эмне үчүн өз арбайды сокпойбуз, соода менен согушуп теги кайда барып токтойбуз, коммерция деп жүрүккөндөрү бир күнүндө кыргыз наркын жоктойбуз.
Özgünlüktün özökö telip jatkан күн ушул, хандын тузу күнүгө кемип жаткан күн ушул, акылдууну акылсыз минип алып мойнунан желип жаткан күн ушул, шаарга кеткен балаңдын шариктерин санагын, барын байкап карагын, шаарды кордоп коюшат, менттер кыргыз жаранын, Бешиктеги балаңдын бек болорун ким билет, Бишкектеги балаңдын зек болорун ким билет, кайсыл жакшы, кай замана, кайып замана, кайып замана, кайып замана, кайып заман. Елеттиктин башына күн түшүп кара аламан, көйлөрдү жондогу пайке тур кетип ата баладан, кызаңда бетиң көрүнөт жамаачылуу аладан, резин көтүк кийиштиң камерадан жамаган. Өзүбектин урпагын өзгө жолду басты дейт, өзөгүн сактап өткөндүн өргө карай ашты дейт, көчөсүнүн шаарлардын көрө албайсың масты дейт, рекет менен камкорго мыкты мыйзам жасты дейт, завод менен фабрика биздикиндей тонолбой азастан эле асты дейт, а биз болсо кашайгыр кайсы жолго барганбыз, жүн терини сатарда кыргызга кыргыз далдалбыз, цветной металл дегенди Кытайга сатып чаңганбыз, бүйрөлүккө чабалбыз, ысырапка балбанбыз, саладан бармак көрсөтөбүз, күлө жалжаңбыз, машина эмес мык жазар заводу жок шалданбыз. О мафия биз сенин иче турган жарманбыз. Кайсы бирин айтайын ушундай бир дармаалы арманбыз. Кайсыл жакшы, кай замана, кайып замана, кайып замана, кайып замана, кайып заман. Ош жергебизде ушунчалык бир туугандарыбыз келген, анан чайханалар келген туугандар ушундай. Эми чайханага кирип бара жатсаңыз, ушунчалык керемет өзүнчөлүк бир дүйнө да. Кирип бара жатсаңыздар, бир бурчта тандыр самсага минип алып туугандардан бирөө отурган болот. Өтүп бара жатсаңыз да сиздин элек жеринен же борбордон келгениңизди алар дароо эле билип коет. Акелжан сонусы пишип турупту. Үйленмеген кучкарды көчүдөн болгон сонусу бар экен. Нечте узура, тондуру билен абары деп артыңыздан ырчышып алат экен. Ошентип чайхананын ичине кирсеңиздер, мына кызык нерсе ошол жерде башталат, туугандар. Конкуренциянын көптүгүнөнбү, айтор же биздин туугандардын маданият тарабынан өсүп кеткендигиби, телевидение тараптан өскөндүгү, кирсеңиздер кайсыл гана чайхана болбосун, бурчта телевизор турган болот. Ал эми телевизорда Кыргыз телерадио корпорациясы көрсөтпөстөн, же областтык телевидениелер көрсөтпөстөн, сөзсүз түрдө туугандарыбыздын 15 каналы тартат экен. Эми туугандарыбыз ушунчалык ширин сүйлөшөт, билесиздер, таптуу сөйлөшөт, реклама болобу, сериалдар болобу, кинолор болобу дегеле баарысын өздөрүнүн тилине которуп алышкан. Мына сиздер айтсам ишенбейсиздер, бирок мен Snickers деген шоколаддын рекламасын угуп алып туугандар чалкаман түшүп калдым. Мына сиздер көрүп жүрөсүздөр, ОРТдан, Россиялык каналдардан көрүп жүрөсүздөр, биринчи жаңгак түшөт дагы үстүнөн ысык шоколад куюлуп, анан төмөндөгүдөй диктовкасы кетет, билесиздер. Жареный арахис и мягкая карамель. Snickers деп билесиздер да? Эми ушул рекламаны өзбекче угуп көрүңүздөрчү. Жаңгак түшүп атат, үстүнөн ысык шоколад куюлуп, коорулган яңгак. Вах, вах, вах. Ва acayip konт. Snickers judayam mazza şokolad deydi. Muna бұл жөнөкөй гана реклама болсо туугандарыбыз ушунчалык темпке жетип калышыптыр, чыгармачылык тараптан туугандар Голливудда кечээ күнү же мурда күнү чыккан боевик кинолордон бери которуп алышыптыр. Элестетип көрүңүздөр, элестетип атасыздарбы? Шварценеггер өзбекче сүйлөп жүрөт. Автоматта асылган бир негр каз окшойт. Ошонун үйүнө келип, эшигин тагы теуп ачып, "Подаринган овлад. Пулени качан берасың, намард? Пачайын чыгарып кояйын ба?" Десең, ар жактагы негир дагы, "Арнольд аке, келиң, үйгө кириң, чойпой ичабыз. Аш пышып туруп экен" дешет экен. "Жок, сан бермайт окшойсуң. Та-да-да-да-да-да-да" деп атып койсо, туугандардын киносунда жыгылбайт дагы экен. Арнольд аке, аты бардыңызбы? Каттык дейди. Вайгат дешет.
Тилекке каршы биз чайканада отурганда эч кандай кино болгон жок, бирок биздин коммерциялык каналга окшогон өзбек туугандарыбыздын эмгекчилерине арналган концерт башталып калды. Анда эмесе ошол концерттен сиздер үчүн бир шиңгил. Туугандардан атайын эршите келдик эле, допузун алып турганга. Ташкенттен кепирамыз. Ташкент вактысы менен 15 стакан 1. Paxtakörlerge ve traktörlerge bağışlayan konsertimizde başlayımız. Uzbek klassikasıdan Şirali Juray. Dömeli 5-6 jigit tazı kötürüp çıkıp kalsa men öylep durmam, bular monçoğa gelgen ekendi. Görse klassikanı tömöndögde kılıp jigitlerimiz başlaydı eken. Laka laka dumpu, laka laka dumpu, Laka dumpo. Oğuz cevabı nasıl olur? Şaşıp ketken alparışı çıkar. Şunu bilen siz paxtakörlerge ve traktörlerge bağışlangan konsertimizden birinci kısmı tugadi. Bizde şunaqa kısık көрсөтөбүз дейт. Ушул эле учурда сол тарапты карасам айланып кетсе болот биздин аксакалдарга. 4 аксакал олтуруп алып, bir кичинекей чайнекке көк чайдан демдетип алып келип алып, кичинекей bir пияла менен айландырышып, башынан өткөн окуялар жөнүндө бири-бирине баяндап атышыптыр. Кулак төшөй түшсөм аксакалдардын бири жакын карады эле, уулунукунабы, кызыныкунабы айтор Бишкекке келип, үйдө отура берип зергип, сиздерге окшоп концерт көрөм деп маршруттан адашканбы, жолдон адашканбы билбейм, айтор адашып кетип, Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрына кирип кетип калыптыр аксакал. Жанындагы курдаштарына төмөндөгүдөй кылып, балеттин эмнени көргөнүн баяндап төмөндөгүдөй кылып айтып берип аткандагы кербези. Şatanıvay alıkkımda projeye vardım koza. Ha! Konsepte girdim. Konsept mi oldu? Ne oldu biz? O gidip oturgandan giyindiler. Zamikaniye oldu bu. Sivet çocuk oldu. O narka konsept bulatırlar döndü. Onların transformatörü ne de baksak, onlarda koçkan yok. Aksakallı gidecek, sakalın taptaza kılıp kırdırıp koyuptur. Nasırına yok. At minen gelemde, eşek minen gelemde bilmeyen bir kolunda bir çubuk var. Yolda geletkanda it davat gittim oğlum. O çapanını aldım, yulaptı. Özümden koşa 30-40 ay olan ton koyulan konuşlarını götürüyorum baklarda at gelip oturup. Aman yalanın çubuğu benim, sen oyna dedi. Oynap gitti de oğlum, sen de oturalım, sen de oyna dedi. Yani daha oyna dedi. Oynap geçti, talaka tuzak başlandı, bir yuvakta. Yüzüyelim kaldığımı bilmem. Bir çıkamaz gelin kaçıp çıksa olur mu? Eski bakmazınca butunun ucunda toğuladırdım. Şiir yakalıp mağaçın adeti gelin uzun çalık katı korkup balgan eden. Gönlümü tüketir baktırayım. Artılan bir yerke kovalap çıktı. Karardı da adaşıp ayarlı ışımın iyi oldan mı bilmem.
sakarlar, yerken dizide ayal dizinin yüzümü calaşma dedi. Ya daha yolun birini bıraktı valla. Kuş korku falan gelimdi narcaka kovaladı, yetmedi. Sol yaka kovaladı, yetmedi. Ayyancı kovaladı, bir yaxşıda kucaklama böyle. Canalı gelin dalı, süstürüyorlar. Top gibi çıktı ama. Cimri vardı be. Uşuyemden aksa kaldın, cini gelip tohsoy, tohtat kularla, tohtat kula, boldu devatıp, tohtatıp, anam bizden buna intip geçirin sırada. Yüreğinde yaşay verir